Naime, pušim marihuanu svakodnevno, nikada nisam uzimao ni jednu hemijsku drogu. Aktivan sam pušač cigareta od svoje 14. godine i ponekad pijem alkohol. A marihuanu sam počeo pušiti sa 16 godina pa sve do danas. Sada imam 22. Noću kada legnem da spavam konstantno, umišljam kako mi neko neobjašnjeno biće pretrčava u drugoj sobi jer su mi vrata dok spavam uvek otvorena. Uvek imam osjećaj da me neko ili nešto posmatra, iako često osjećam neobjašnjiv smrad u nekim delovima sobe. Iako sam jako uredan momak i vodim računa o ličnoj higijeni, da li je moguće da to ima neke veze sa demonima? Premda sam bio član Crne ruže dok dirao u Makedoniji. Opa! Radili smo svakakve gadosti i svega sam se nagledao. Pa što se on obraća nama? Pa pita za mišljenje. Pa kad si član Crne ruže, prijatelju? Bio je član Crne ruže, sad je navijač navijača fudbalskog kluba Vardar iz Makedonije. Priključio se sasvim slučajno preko svoje bivše devojke i to sam iz znatiželju uradio. I kada su granice ludosti počele da se pomeraju, napustio fakultet i pobegao iz Makedonije. Ja tamo više ne smem da odem jer ću biti žrtvovan Sotoni ukoliko me članovi iste pronađu. Zanima me mišljenje gospodina Petrovića o ovome. Molim da bude anonimno. Dragi prijatelju, to što se šeta neko po sobi, to jesu demoni, ali nije to toliko strašno. Znači, demoni. To što osjećaš taj smrad, to isto demoni mogu da izazivaju, ali umereno nije strašno. Znači, imaš problem s demonima, umereno može. Nastavi da pušiš marihuanu umereno, bit ćeš pravi Evropljanin, tako da demoni će malo da te razvaljuju. Vremenom će to da se pojačava, možda ćeš imati i panične napade, ali odeš kod psihijatra, on će ti dati tablete i onda ćeš da spavaš po ceo dan. I kad se probudiš, naduvaš se sa marihuanom, kad te opet opsinu demoni, tableta, spavaš i tako ti prođe ceo život. Tako da samo nastavi da pušiš marihuanu, tako se prizivaju demoni, ali umereno demoni može. Znači umereno. Tako da na dobrom si putu, možda dobiješ i Nobelovu nagradu ili neko međunarodno priznanje Evropske unije. Samo nastavi. Možda budeš proglašen za najevropljanina. Razumeš? I to je jedno veliko odlikovanje. Tako da budeš nosilac velikih međunarodnih priznanja, odlikovanja i drugih polnih obolenja. Može sljedeće pitanje, doktore Stankoviću.